Азакәанԥҵаҩцәа злацәажәаз раԥхьатәи азҵаара Гәылрыԥшьа араион маҷара иахьаҵанакуа акотеџьтә ҳабла ргыларазы аҳәынҭқарратә еилахәыра Аԥсны ргылара аконтракт хыдҵақәа ргәаҭаразы адепутатцәа рыла ишьақәгылаз акомиссиа имҩаԥнагаз агәаҭарақәа ирызкын. Урҭ ахьынӡамҩаԥысуаз аргыларазы Аԥсадгьыл ахьахынҳәразы аҳәынҭқарратә еилакы афонд аҟынтәи иазоужьу аԥарақәа рхархәара аанкылан. Аилагарақәа иалкааз маҷӡоуп, избан акәзар аилагарақәа иаҟаз уаанӡатәи ахадацәа, нас барҭ репатриациа иахагылаз абри апрокуратура ус иамоу аҭоурыхгьы уажәы аҟынӡагьы амҩаԥгара иаҿуп. Убри аҟынтәи ҩышықәса роуп иҵуа Аԥсны ргылара акомпаниа иҟазҵо астройка ҳаззаҳҳәо. Уаанӡа ҽа компаниакгьы иргылақәоз аан, нас анарушениақәа змаз ыҟан. Уажәы ҩышықәса рыҩнуҵҟа аргылара иазҿу нас ахԥатәи аҩны ҳацек ззаҳҳәо хитажка иахагылара абыржәы амза хәба рзы, март амзазы ирыдыркылеит, репатриантцәагьы иҩналеит. Ҳаргьы убра ҳаҟан, нас акомиссиа уаанӡагьы ҳцахьан, ҳахәаԥшхьан. Убри аҟынтәи нас аргылара аганахьала иҭарыԥсаз абӷанҷ убри нас иҵжаанҽаз знык ала нас абарҭ иашаӡамкәа иҟарҵақәаз аус мҩаԥгақәа убарҭ ариашара азыҳәа убри азыҳәоуп аамҭа анарушение ззырбаз контрольная палата иаҵыршьыз убри аус аганахьала. Афинансақәа аганахьала уи аҟара анарушение ҳакымзаргьы ыҟаӡамызт. Избан акәзар ҳара иахьа иаҳбоз ҳцы нас аҟәрышь ахәқәа иаҟәақәо зегьы иашан иауп. Уа нас каеска ҳәа ззырҳәо нас абри аус имҩаԥыргақәаз урҭ зегьы алоуп, ара иҳамоуп, зегьы ҳарҭеит, зегьы ҳдырбеит. Нас аус имҩаԥыргогьы аганахьала ахәқәа иацнаҵоз уаанӡа нас ҩышықәса рыҩныҵҟа нас уалафахома егьиома нас аплиткақәа рома иацырҵақәоз урҭ аҟәрышь аганахьала иацырҵақәоз ыҟан. Убырҭ иацырҵақәазгьы уатам нас ианарбоуп, зегьы ҟацоуп, зегьы игәаԥса иаауп. Ашықәс нҵәаанӡа, ашықәс аҵыхәанӡа уажәы хымз ԥшьымыз рыҩныҵҟа аҩбатәи аҩны иалгоит. Ус абри аҟәрышь аганахьала иааз хыҩнык ракәын, сынтәатәи ашықәс нас аҟәрышь иԥхьаӡаны иаау хыҩнык. Акы иалгахьеит, ҩба хымз ԥшьымыз рыҩныҵҟа иалгараны иаауп. Егьыс благоустройство ҳазаҳҳәо нас ашҭаҿы нас амҩа ҟаҵаны уигьы ашықәс нҵәаанӡа иалгоит ҳәоуп ҳаилацәа иршау. Мызкы аҩныҵҟа имҩаԥаҳгаз игәаҳҭаз ала нарушение ҳакгьы ыҟаӡам. Абас ала акомиссиа имҩаԥнагаз алҵшәақәа рыла адепутатцәа ргылара аҿҳәара еиҭамҵырц азы уи иазоужьу афинансқәа рхархәара иацҵазарц аӡбамҭа рыдыркылеит. Анаҩс азакәанԥҵаҩцәа ҩнызқьи ҩажәи-ҩба, ҩнызқьи ҩажәи хәба шықәсқәа рзтәи Аԥсны-асоциал-економикатә ҿиара программазы Аԥсни Урыстәылеи ирыбжьоу аиқәшаҳаҭра аиҭакрақәа ралагаларазы апротокол аратификациа азуразы азакәан апроект иазааҭгылеит. Уи инақәыршәаны аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рҿы аус зуа ҩнызқьи ҩажәи ԥшьбатәи ашықәсазы руалафахәы иацлоит. Уахь иаҵанакуеит аҵарадырра, агәабзиарахьчара, акультуратә-ҵаарадырра, аспорт, асоциалтә хырхарҭақәа русзуҩцәа. Уровень повышения средней заработной платы в 2024 году по отношению к 2023 году целиком по всем будет составлять 27,3%. Если брать, в частности, в разрезе, то, к примеру, педагогические работники образовательных учреждений 26,8 тысяч рублей средняя заработная плата в 2023 году, 29,7 предельное значение в 2024. Дошкольные образовательные учреждения, детские сады 22,4, соответственно 26,7. Доп. Образование 23,9, 29,2. Самый большой рост произойдет по позиции научные сотрудники. Средняя заработная плата с 43,9 возрастет, средняя, повторяюсь, до 58,3 тысяч рублей. Ну и, соответственно, очень важная категория по врачам. 39,7 прошлый год, 52,9 текущий год. Это высшая категория медицинских работников, врачи. Асессиа аилатәараҿы Аԥсны аҳәынҭқарра ауаҩ изинқәа рыхьчара знапы ианҵо Ҳанас Кишмариа ҩнызқьи ҩажәи хԥатәи русура ихшьаалақәа ҟалҵеит. Лажәахә аҿы иазгәалҭеит ҵыԥхан ҩажәи быжьбантәи шрыдҵаалаз, ҳаконсультациақәа шәкы шымҩаԥгаз. Илҳәеит ирыдҵаало ацхыраара рыҭара рыҽшазыршәо атәанчаҩцәа инадыркны абахҭа иҭакәыр ҟынӡа зегьы.
егьырҭ уанӡа иҟаз ҽеиӡамызт ҳәа сызҳәаӡом, зегьы рылшоз ҟарҵон. Бара бахьынӡаҟоу уажәы бызлалагаз ала аамҭа кьаҿ иалагӡаны даара бхы ибзианы иаабырԥшит. Абас ауаа ҳахьразҵаауа. Бара бнапы злаку даара иусцәгьоуп, иусхьанҭоуп. Избанзар ари ауаа агәҭымчрақәа зырҵысуа, агәынамӡарақәа ахьыҟоу анасабиз аусқәа рҟны бхалага бнапалакуп, шәусушьа цәгьаӡам, ибзиоуп, ҳәатә иҟоуп. Хаҭала Гала, Чамчыра, Тҟәарчал араионқәа рҿы иқәынхо ауаажәлар рзыҳәан иаалырԥшыз ахарцгылара азыҳәан даараӡа иҭабуп ҳәа ласҳәоит. Аԥхьаҟа илшәеиӷьысшьоит аԥеиԥш бзиақәа. Шәусура бзиоуп, аколлегацәа шәывагылоит, иахьа абра шәеицәажәон апрокурори шәареи, Адгәыр иԥа, даара шәҳәоу ибзианы еиқәшәоит. Ауаа рпроблемақәа иахьа убыс иҟалат, еиҳа имаҷхо. Аԥсны Жәлар Реизара аиҳабы Лаша Ашьба азинхьчаҩцәа рахьааԥхьара ҟаиҵеит изакәанымкәа амайнинг азы амыругақәа ззықәгылоу ралкаараан амыругақәа рнаҩсгьы атрансформаторқәа рымырхларц азы адепутатцәа жәабранымзазы ирыдыркылаз азакәан аус ишахәҭоу иауларц. Амра Зарандиаԥ Ҳараму Камкиа, Аԥсуа телеахәаԥшра.